Mau ngirim mawar deui bela. Kita dina kumisna inah karasaeun. Panasnya ulah. Ya odol lumah. Da kumisna baik itu da kumis. Sama Kana mata mah ade. Dina naon? enggak sekawati ya odol nata. Oh, geura digawe atuh. Geran. Oh gara yuk. Iya leungeun deh bayar. Kata mah kopian. Ukur. Mana berubah kieu? Satu murtadonya. Nah iya handap irung ta. Atuh panas. Tuh, iya. Panas. Nya ada irungnya. Di mana ya di mana? Irungnya. Nya. Di mana nih ade? Di aing panas. Bisa bare kawan nah dia ai. Aduh, biur aing panas di merot. Gus. Digawe. Foto nu mana? Mau panas sih mah. Cak unggus susah. Kita bisa on cam. Eta ngomong nama bisa on cam lah. Ngomong bae. Ya bare Oh, yang seri kan iya kadal. Nah, kadal seri. DSS. Enggak. Oh. Ya ada kata SS. Eta nan gorenganan eta. Ya udah sahin donat panas biwi. Ya udah sih. Naon udah. Mek. Mek. Nanti gawe da sadi. Sadi. Tuh sadi. Sahid. Sahir. Siti Hodijah. Sahid Al Sadar. Teh sadi. Soalnya Ada aing Oh. Oh sahin. Kurang ya tamu. Panas sih panas. kelareun sukawati hehe bae. Ngelemu dia kasih. Orang tuh iya deh. Terserah. Mac lain tak Mac. Nah, Mac terserah. Si Mek. Gara naik mah. Gerak naik Mac. Mek aing kernyatakeun mudim tah. Kirim deh beger bebas naik diman mah asal ulah Dina dina tamudim bahaya be. Di handap Panas. Di handap mata kemah. Hari tadi AA Mudim. Bodong na naik ya Mac. Mac mana naik? Ah. Waduh. Mek. Amudim. Pakai ramohong 2 donat. Full muka ramohong 2 donat. Aku ulah full muka masa Allah. Mac bolot nama Mac teka dulu. Eta naon? Naon eta Eta anjing? hamster eta. Oke sih kan di bere donat pengen sekali sama ya. Kemudian pakai ramohongnya full muka. Eta nan hulu nuntutan kitu ta boneka. buah. Oh geus geura. Hamster. Lino. Lain beres. Udah. Naon? Udah pertama. Oh, gampang tah. Oh geura yuk. Eta meong anak pipit. Mek kemudian bere donat Mek. Nanti ramohong. Enggak. Tadi dia oh geus dikirim. Full muka. Lima ya. Lima. 2 donat. 10 full muka. 2. Ih, Oh geus kira dikirim panas sih GBW geus eta beurit hilingkeun tah. Oh geus kira Berarti mulai ta eta ta dina Mac tah 2 deui. Geus segera Mac. Oh, utah mah boga we. Eta di tengah aja disebut Mac. Oh, udah lepas. Nah, sih. Artinya cik suka 3 Mac. Geus segera dikirim. Iya. Suk. Full muka tapi nak. Oh, Gara Kilo tuh di jadi power. gawe bae ieu aing. Iya. Kapan saya ingkar janji sama kamu? Anjay, odol Anjay. episode games meluncur karena balon biru. Mac seri bae. Ripuh. Atuh Duanya. sama komeng nyawer henteu naon teu kitu bae. Kesenang ada Cara sana. ribet pasar doang. Komeng. 2 full muka pakai ramohong. Oh, segera dikirim masa Allah. Angan dia aing mah sia mah golompok. Moal. Aja buktina odol ge datang kana Iya, irungna. ge odol di dieu lah pot panas. Tuh, Tuh, deui. Yang bari gawe donat. dah. Juga nyanyi no? Mana Ya center? karena hiji cenah dua. Mana dua? Dua. Oh. Digawe sia. Mac. Tidak perlu. Oh, di Hah?
Ocean bersenter injo masih ke dengan pendek. Full banget sih Amu Dim. Oh, kayak di kontak. Oh, iya mana Dong, saya- Agak lumayan apa ya? Siap teh donat cabe 20 dim gandeng. Ngaripukeun nih suka ya lah. Ya hapusnya panas ya. Hapusnya. Maka gerak. Dari Ulah nih. mawarnya. Panas nih. Gagal pakai ramahong lah dihapus. Eleh bae teh mau kubikang. Ayo yang koin goblok. Mawarna atur nuhun Sahid. Kurang weh tawa. Enggak segera komen. Iya gara-gara di sawer. Keluar sih komeng nah keluar. Oh, dia mau komeng dia mah ngalah ke uang. Elek gua. Ina iya kan si Komeng. Karena kayak komeng tuh ngomong. Di mana ya? Pul muka, etana ramohongna caian. Pul muka, kayak Mukot sararasap ya. Sepedak iya ramohong. iya. Mang Enong Gua sebedak ramohong teh aro. nek kecayan. Oh geus geura aing mah. Pasrah mudim deh lo donek dikunci. Cinta. Tapi piring. Donat cabai 20 sini agak tidak mengalung kan ngomong. Asal ulah kita Iya. minum formalin bae ya. Gerus. Oh, Sulah. panas bibir. Mek atuh sawer sih Mek. Oh nah ya mek. Atuh loba amat. Bener pakai tahu lah pakai ramohong. Oh, Apa? Anggur mau diparut. Bang asa. Donat nyindrang itu. Anak. Mek. Memek. Saya mek. Orang mana? Mek. Tadi mek. Kasunta amat tau kada itu ngomong. Orang mana? Oh, mek. Atuh eta tadi mem. Salah pandai yang merundang-rundangan. Tadi mek. Dos Mek. kita pakai Mei. Lupa di Geus geura tanop. Orang mana Mei? Pas ngarat. Ya adalah kan ya sama Tia. Yang deket. Ya di dia Orang dangder. Orang rengat. Untung aing teh ilo, belum kemet. Ini orang rengat. Aing bae jangan bener. Nos kayak nama Terus euy. Ngus jeung nama nu handap. Jadi dijawab nanya orang mana. Orang deket. Orang deket di mana di hati. Ngisi Mek ulah di bejaan. Lain cukup kan mudim aja yang tahu cenah wanjai. orang telanjang kan ngan mudim doang menunya. Dan dong tentara Papua aing. Doe nek mana calon negara tah. Eta encen penuh. Oh, Tepas reng tong. atuh as kapeni ngeter. Ulah biur Moal Sararai. untuk om. Binatang. Hidung mah. Udah bolong irung. Enggak si Mek. Oh, bang masker. Malah. Oh iya nya, pakai masker. Nek di maskeran deui. Enggak mau. Eta anu make keuna gentian. Atuh ulah lah tilu challenge tenaga. BSN. Aya tukur ilu. Jadi sama ku memek. Sama ku memek. Anak sademeh boga disebut-sebutkeun bae. Mei. Jatuh kita. Nah. Sawer ku dia si Novan anu ieu. Atuh kenal kan opan ipin ta Mei. Geus reburu tah. Geus beres tek challenge naon di tah geura. Mata encan.
Tumatan kaki kadelut. Tumatan. Pecak mata bateri colok. Kita bagi sakit cukup batu. Iya na ya. Iya. Ngespon demi cinta. Oh, gara-gara nop. Mudim. Nek terong ada di hidangan. Gara nop. Demi cinta eta mudim demi cinta bau pat Naon, muka. Ada cinta. Ulah kana mata Kurang perem. Ulah pecak. Kurang perem. Pecak kana mata mah. Musim. Atun teh disawer mau daek bareng tamu din kitu. Nggak Oh, ada bukan karunya roh. Demi kamu aku enjay. Dong tentara aja. Lain geus. Male. Sekawati bapak nak kita nitahan gitu karunya. Dong tentara. Normala. Saya normal lah. Absen. Anak tening sih. Atau daek BI sih. Oh kenangan terindah ta? Foto Di foto. dipajang di Cidato ya di pantai. Gara mek. Melas dia mudim. Kira ta, nges kabul kelapuan batur banget na. Kanan senanaon. Gara mek. Eta pipi aya lopen kitu kumaha bisa hibar kitu dulu. Iya pina ke. Yang gede yang bikin aswe. Jari Gue si mudim jari soalnya. lope. Nah yuk. Coba ngeleri. Pakai lipstick. Ngarang. Oh, pacar lah. Oh, Ayo coba lihat itu yang langsung cemong. datang. Yang cemong. Tadi tanyain Aji teh. Mana si Aji? Mana itu? Semalam. Muntah mah foto na di dinya ta. Tapi Iya eta sade me. hal Aji. Me eta same. Orang inget tak orang Lain. Lain bibir teh di barean doang. Itu ngomong. anu banget tadi cara ceri atau seri. Lain masih nak di Bola barean. datar sakit. Lagi Naik merenaon. di Tadi mah timbul lo guys. 5 koin pakai 5 lipstick. koin. Atuh hamar 5 koin mah. atau main donat 10. Lipstick doang, segini Ya, doang. lipstick kan huntuinya pahit. Lentah paburnya yang kerat. Atuh lebih kana huntu. Oh, geus geus disawer. Huntuna sekali yang dihidang. Pai sore ditanya. Kayak ulah. Atuh tuh cate yang meluakan mereat. Ai meresep bae lebat terus cacamohong. Wan. Ya udah. Awan. Udah aku lipstick. 5 koin eta. Nek merenaon ta lipstick deh. Ya jari hati tuh tama hiji. Mana jari hati, jari lope teman dulu. 55 koin. Mana? Kita mah gambar eta. Tinggal lihat. 5 koin Singapura eta. Orang boga pameran. Normala orang mana? Monyong mikir monyong. Kumaha. Pakai lipan. Hah? Merah. Tiga ge ulah ngomong teh kadengen no. Nah. Merah. Lipstick. Meninggal. Licik ih. Buang. Mudim. Gitu gaduh yuk lipstick. Lipstick. Oh, Watu boga. Pakai odol. gaduh Mei. Odol Tapi bukan cek. odol tapi di sini. Odol tapi Leungeun lagi geus hidung ya karena Itu Full. Atas bawah. Bu atas bawahnya naik bakal. Tuh, salah. Di mana? Banyak orang itu. Hah? Panas dia Tomek. dong jubur kot. Aing. Ambis. Agak kan. Bukan ada sih. Anjir wah. Tina ahwan. Belah ya ada. Ya, dari bayar.
Buah apa meta tadi? California. Resona. Ya, di meja. Panas Dim. Panas. Jangan ditanya sayang, panas. Ah, Adi Lamun Saputra. satu mawar naon? Aduh, mawarna. Kamu satu mawar. Beda, Adi. Lamun satu mawar naon? Adit ya. Adit. Kumaha. tak gelap. Lamun satu mawar naon challenge nak? Jalan naon deui sayang. Aslinya kan. Lamun satu mawar challenge naon? Atuh tambah satu mawar kira-kira mek. Aduh teka beli dalan-dalan acan sama Meli satu mawar. meli iya, meli bini ya tambah. Meli bibit. Atuh sekarang orang geureuh. iPhone 12 Pro mah ieu. Panah merah. Geus kirim donat. Oh, Geus donat B2. Tilu. Tadi tilu. Kamu di muka baju. Miskan sebetulnya panah merah. Betul ada mohongan. Kena PL nanti. Gitu, emang mod. Kena PL. Dua, panas dua aing mawar, mek, Bo. Aing. dua mawar iya nya. Nanya. Hah? Tambah hiji orangnya boga. Sombong anjing. Dah. Lain sombong tambah hiji. Bisa mau 10 koin makan cabe. Makan cabe ini. Ulah loba-loba 5 we. 10 koin 5 cabe ya. Bala-bala 5 weh ada pet. Nu ayo penyakitan kena yo. 5 ewe. Nah, kami 5 we. 5 weh. Koin ditahu. Lah eta me, eta nu digigir hayang asup wa me. Tapi ada rasan. Asupkeun sih. Aslinya kan Asli kene. Sama. Betul. Lain mudik. Bagus sama tam. Kita tambah turun. Ganti aku ganti yang satunya. Enggak nopan. Mas. Nopan makan cabe 5 10 koin. Kiki banyak kenya. Pinek dibilas seulang geus itu mere challenge deui kenapa panu dieu kenya. Ulah ada cewek ibu kepenyakit. Iya tuh ulah. Ulah dua. Ulah. Gak mau. Mungkin aya melakna rubah. Ulah naon? Ulah dihapus. Ini hari nafas. Iya ulah ka. Wae. Panas sayang. Mudim eta Aturan gitu eta bantal. Bantal acak-acakan oke. Kurang mohong. Sarampa. Wae. Betul. Nopal sih tinggal aing. Pulan. Parah. Ya mungkin ada riba ya dukulan. 10 koin 5 cabe. Kuat orang musuh. Kan kuat. Dalam mundur sedem. Iya ya. Kuat. Ai cabe. Ada mundur. Naon? Sampai wah kudu ngalah. Lah capena kita aya. Ai di kulkas boleh. Rada kasep ya aing mun teu kieu mah roh. Jadong enak teh ya tuyul dan bayu. Satu donat. Naik pun siapa? Siapa itu sih? Koinnya. Satu donat cuma 30 koin. Ayo beda. Rasa sampai. Rasa. Coba pang second rate. Kayak pulenan. Aja lu lagi kurang mohon. Aku malah. Jauh ke cai. Bang, mana Eta matang eta saha babaturan mek tadi Oh, orang batang gepok. Baturan gawe. emang keur gawe mek. Ken. apaan? Lain ieu suka di mana aja tilokna le. Ker iya kertapa. Tapa suka kaki mau. Tapa. Kertapa. Di gunung di gunung. Ini terserah ya ini ya udah. Kira mudim 10 koin 5 cabe. Sosis basi ulah cabe. Sosis Ngeunah bakar. amat. Ngeunah tama. Sekali kali ongko bu. Wai dong mudim pahit bae. Coba kafe ini orang celasa. Oh iya jadi pesek tuh. Eta cewek budak kadu perislamin lumayan. So tahu karena karung kadupur. Apin. Ayo barang dan dunia bonek. Abe adil. Orang kaduperis cenah. Belum lah. Lima orang Baduy. Oh, Pin. benar.
Iya, susah kecem. Nek dia orang kedua sore. Kayaknya hang ka kabay. Hang kayak ulah kabur. Nu aing mah mudim da ulah di sibeungeut eta di aing malah mun sibeungeut aing mana kabur da mudim. Kabur ka mana? Hege panggih di kadu kampeng. Teng. Dora. Masih Segaro be. lagi pesek. Mudim bere. Kayak mau di paraban heula ya kastela karunya batur. Suka. Oi. Oi. Pe ulang. Di Kayak ulang cenah kana we modem. itu aya. Emang Tok itu Sukawati. DM. Pe ulang na we anu di DM. We ana. Bang serasa kontak cenah betul. Satu tadi. Kemana tuh dihapus? Mek, Di reset. kemana Mek di jeda? Sa kontaknya. Di reset dong HP. Oh iya itu di reset. Dong HP naon jadi resetan Mek. Mau aja tadi jadi setan. Asal lah kayak curug di Mek bising keluar. Soalnya kanjeng ieu kana Mek so gisuk mah. Sakawati, Kawate. nan cintanya karena mudim. Lain kita kan kerjaan. Calon seregedin. Kot Bersih. dia makan cinta kot langsung nyekel bu. Calon cen. Challenge. Ngalon. Jadi pusing kan. Calon. Calon nih. Oh salah pangneng orang. Rada enak lah ringis di kumah mah. Info lokasi Mek sih. Ready. Di Jakbar di Taman Sari. Dong semen. Nek nganjang ya. Kena Mek. Tapi mah ada yang badak. Di Jakbar di Taman Sari. Doa, imahna di mana tuh tak? Nek kana ibu nabe burung. Orang dia. Nyiru Orang kampeng. Iya. Yang mudimnya? Nek orang dia nya. Dari kakak Oh, kan. Hari kakak kampeng truk aja. Hari libur. Hanya mudim ya. Mudim menyamut. Kata abang nanti kan di napang di. Gak temu dia makoret kada bikang gelis manung mere-mere tamah yang sorangan bae. Ya tamat nah. Ya nggak mudim. Satria. Mudim menyamut ini aja. Gak teh nyaho truk merenya ho tamah. 10.000 10. Memang gawe ya suka. Siang Sama Aldi mah buat kawat teh. Nah, turun. Naon? Nah 10 bes. Hah? Berarti 5 Nek turun lah dim. jam kali. Bobo. turun kaman. Tinggal di kompleks. Nah, ano? Kunaon tuh? Keluar. Terus nyawerna turun. Bisa ada koin ketok pakai heula. Emang jablay isineun, emang jablay. Ramong eken ayo. Ramong eken eta. Can ya. Dari Mac. Oh, Mek keluar pada merasa dia karena Mek. Dut. Hah? Itu karena Mek Nah, Karentung buka. Ya, buka. Dut. itu Mek. Gerak top up kena sayang. 4 ide sawer. Tuh cek mudim ke sayang cenah geura top up. Aing. Oh, anjing. Minta di nyawer banget tadi. Jeung bagi-bagi jeung BPK. Mereka sabrang lewat dia. Sampai lewat Cinoyong. Daek kan apa dari rincang lewat kedulapan. Gimana kan dia baik? Lewat kedulapan kan kapan rincang ya. Wah. Kan imah ada di situ. Pas lewat itu. Mana tampok mudim. Naon? Bahas sekarang kami, Pak. Karena susi kok melawan. Mereka hadar kastela ya Sukawati ya. Lewat satu ini. Mencret sih ya karena memang Castella. Laki lagi pernah. Mungkin Saha? tanah susi. Luas. Oh, pengen di sini, non.